шурӯъ як ҳафтаи нави кору таҳсилро барои шумо бинандагони азиз таҳният мегӯям ва дуруд мефиристам бароятон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Сархати рӯйдодҳои 6 сентябр аст манзуратон. Парлумони Тоҷикистон қонуни афв бахшида ба ҷашни истиқлолиятро қабул кард. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон бо раҳбари Аҳмад Масъуд хабари тасарруфи паншер аз сӯи Толибонро рад намуд. Дар гузашти марде ки тоботҳои муҳоҷиронро ба ватан мефиристод ва дар Ӯзбекистон ба хонандагон иҷоза доданд ки бо рӯи мол ба мактаб раванд. имрӯз дар иҷлосияи ғайринавбатии маҷлиси намояндагони Тоҷикистон қонуни афв баррасӣ ва қабул шуд. Баргузории ин иҷлосияи парлумон бо даъвати президент сурат гирифт. афви навбатӣ ки ба 30-умин солгарди ҷашни истиқлолияти Тоҷикистон бахшида шудааст, 16 000 маҳкумшуда ва гумонбарро фаро мегирад. Аз ин шумора 10 700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд. Дар лоиҳа дар бораи занону ноболиғон, маъюбон, беморони вазнин ва афроди аз 55 сола боло бартарӣ дода шудааст. Дар назар аст ки пас аз қабул давоми 2 моҳ ин қонун иҷро шавад. Бинандагони азиз, мо дар давоми рӯз ҳатман дар ин бора гузориш хоҳем дошт. ҷабҳаи муқовимати миллӣ иддаои Толибон дар бораи ишғоли вилояти Паншерро фавран рад кард. Субҳи 6 сентябр Толибон изҳор намуданд ки Паншер таҳти тасарруфи онҳо қарор гирифт. Хати телефон, интернет ва нирӯи барқи Паншер фаъол нест. Аз ин рӯ тасдиқи ин хабар аз манбаъҳои мустақил то ҳол даст надодааст. Паншер ягона вилояти Афғонистон аст ки ба Толибон таслим нашудааст. рӯзҳои ахир дар ин устони кӯҳии шимолу шарқи Афғонистон бархӯрдҳои Толибон бо ҷабҳаи муқовимати миллии зери раҳбарии Аҳмад Масъуд ҷараён дорад. 6 сентябр сухангӯи Толибон Забиулло Муҷоҳид изҳороте пахш намуда иддао кард ки Паншер зери назорати комили Толибон аст. Вале Али Майсам, сухангӯи ҷабҳаи муқовимати миллӣ, дар суҳбат бо BBC ин хабарро рад кард ва гуфт ки иддаои Толибон асосе надорад. имрӯз котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен аз Қатар зиёрат намуда ба раҳбарони ин кишвар барои кӯмак дар кӯчонидани мардум аз Афғонистон ибрози сипос хоҳад кард. моҳи гузашта дар амалиёти кӯчонидани амрикоиҳо ва афғонҳои ҳамкори онҳо аз фурудгоҳи Кобул Қатар нақши муҳим бозид. Тахминан нисфи парвозҳо аз фурудгоҳи Кобул ибтидо дар пойгоҳи амрикои мустақар дар Қатар таваққуф намуданд. Канселери Олмон Ангела Меркел мегӯяд, бо ҳадафи берун кашидани афроди ҳамкор бо муассисаҳои олмонӣ аз Афғонистон кишвараш бояд бо Толибон музокира намояд. рӯзи якшанбе аснои суҳбат бо хабарнигорон Меркел афзуд, Олмон мехоҳад аз созмонҳои байналмилалӣ ки дар беҳбуди вазъи башарии Афғонистон саҳм доранд пуштибонӣ намояд. аксари кишварҳои ғарбӣ ба музокира бо Толибон зиёд таваҷҷӯҳ надоранд. фурудгоҳи шаҳри Кобул ки аз 15 августу 31 август бо интиқоли хориҷиён банд буд ва баъдан баста шуд, бо кӯмаки мутахассисони қатарӣ дубора фаъолиятро оғоз карда ва парвозҳо миёни шаҳрҳои асосии Афғонистон ҷараён дорад. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. рӯзи шанбе ширкати ҳавоии Орионои Афғонистон парвозҳои дохилиро аз сар гирифт. ҳавопаймоҳо равоо дар хатсайри Кобул-Қандаҳор, Кобул-Ҳирот ва Кобул-Мазори Шарифро аз сар гирифтанд. барқарор намудани фаъолияти фурудгоҳҳо иқдоми муҳими Толибон дар рафъи буҳрони 3 ҳафтаи ахир арзёбӣ мешавад. рӯзи 4 сентябр Найк Муҳаммад экипажи аввалин парвози ҳавопаймои ширкати ҳавоии Орионоро сарварӣ кардааст. ин аввалин парвози мо буд. мо ба Ҳирот рафта як шабро он ҷо гузарондем. сипас мусофиронро аз Ҳирот ба Қандаҳор бурдем ва аз Қандаҳор ба Кобул баргаштем. дар фурудгоҳи Кобул ҳанӯз ҳам чандин чархболи шикаста ба чашм мехӯрад ки аз замони баста шудани фурудгоҳ дар таърихи 31 август боқӣ мондаанд.
سرخط رویدادها را تماشا دارید. شرکت روسیه اورالسکی اویالینی اعلام کرده است که پروازهای دویمی را از بیش از 20 شهرهای روسیه به دوشنبه، خوجند و کولوب تاجیکستان برقرار نموده است. دفتر مطبوعاتی شرکت گفته است به مسافرانی که توسط آنها از روسیه به تاجیکستان سفر میکنند معلوماتنامه عاید تشخیص منفی کووید 19 لازم نیست. روسیه از 27 آگوست امسال اجازه داد که شماره پروازهای دویمی بین تاجیکستان و روسیه زیاد شود. قبلا مقامات تاجیک وعده داده بودند که در صورت افزودن پروازهای منتظم با روسیه نرخ بلیط نیز ارزان می شود، ولی با گذشت تقریبا 2 هفته در نسبت پایین رفتن نرخ بلیط ها یگان تغییراتی نیست. در ادامه موضوع سفر و پروازها، امارات متحده عربستان تاجیکستان را در برابر ترکمنستان و قرقیزستان بر روی خط منطقه سبز وارد کرده است. طبق آن مسافرانی که از این کشورها سفر میکنند به کرانتین فرا گرفته نمیشوند. شهروندان بعد رسیدن در فرودگاه باید تشخیص PCR کووید 19 را سپاریده اجازت نامه سبز را فعال نمایند و به ملال در مکانهای سیاحی و جایهای جمعیتی امارات متحده عربستان گشت و گذار کنند. هفته گذشته کنسول گنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ به مسجد جمعه ولایت سوردلوفسک رفته است. به نوشته خبرگزاری اسلام نیوز، ظفر سعیدزاده قبل از ادای نماز جمعه در چهاربینی بخشیده به یاد قربانیان حمله تروریستی در بیسلان که ماه سپتامبر سال 2004 به عمل آمده بود اشتراک کرد. او همچنین در نزد نمازگزاران سخنرانی کرده یادآور شد که شریعت اسلامی تروریسم و افراطگرایی را محکوم می‌کند. ظفر سعیدزاده از جمع آمدگان دعوت نمود که به مسئولیت‌های شهروندی و مسلمانی که به منفعت‌های جامعه روانه شده‌اند صادق باشند. در همین حال کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفای روسیه با مسئولان کار با مدیریت وزارت کارهای داخلی تاتارستان مسئله مهاجران را بررسی کردند. از جمله در این گفتگو موضوع حفظ حقوق منفعت‌های مهاجران مهنتی، رسمی کنانی بود و باش و دریافت اجازتنامه فعالیت مهنتی، انتقال نیروی کاری و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مهاجران مهنتی مطرح شده است. ضمناً کاربران آزادی با فرستادن نوار از شهر قزان درباره نوبت‌پایی‌های طولانی در نزد مرکز مهاجرت برای گرفتن پتنت و قانونی کردن بود و باش صحبت نمودند. آنها نگرانند که تا 30 سپتامبر یعنی مهلت نهایی درست کردن حجت‌ها فرصت پیدا نکرده در پیشروی خطر دیپورت شدن قرار می‌گیرند. سامانه بامداد از درگذشت برهان‌الدین محیدینوف اطلاع داده است. این زاده تاجیکستان نصف عمر خود را در روسیه پشت سر کرده و نفری بود که برای انتقال جسدهای مهاجران از سنت پترزبورگ کمک میکرد. محیدینوف 57 ساله برای دیداربینی به تاجیکستان آمده و در همانجا فوتیده است. مراسم جنازه او روز جمعه هفته گذشته در شهر وحدت برگزار شده است. مصاحبان سامانه گفتند مرحوم زندگی خود و 6 فرزندش را در غربت از حساب فروش میوه و سبزیجات پیش می برد. حامیان حقوق مهاجران میگویند برهان‌الدین محیدینوف برای رایگان فرستادن تابوت‌های مهاجران و همچنین به مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی یاری می‌رساند. در مکتب‌های ازبکستان به دختران اجازه دادند که رویمال سفید و رنگه و توقی پوشند. شیرزاد شیرماتوف وزیر معارف خلق ازبکستان روز 4 سپتامبر گفت هدف از قبول این قرار فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه کودکان است. وزیر گفته است با نظر داشت مراجعت والدان در رابطه به ارزش‌های ملی خود به دختران اجازه شد که شروع از سال نو تحصیل با رویمال‌های ملی و توقی سفید یا دارای رنگ‌های روشن به درس آیند. بنا به قرار دیوان وزیران ازبکستان از 15 آگوست سال 2018 به دختران اجازه داده نمیشد که در داخل مؤسسه‌های تعلیمی رویمال پوشند. دوستان عزیز، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 6 سپتامبر بانک ملی $1 را 11 سومانی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 45 درهم نرخ گذاشته است. قرب روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته بالا رفته 1000 روبل 155 سومانی و 40 درهم تعیین کرده است. دوستان عزیز، در همین ثانیه‌ها سرخط رویدادها را به پایان میبرم، اما با شما خیر خوش نمی‌کنم. زیر 300 پس با خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان در برنامه اخبار آزادی منتظرتان خواهم بود. تا اون دم برای کار.